Security force na lamdam asigi tongan mafam kayadagi Khutlai kaya marum Phagatkhre thabak leptana chathare. Police ki pau amana hai ngarang security force na Bisnupur district ke Kumbi police station na konba Kumbi Sagol pat manakta laiba Kumbi Setupur gi chingkhong tage Khutlai kaya marum Phagatkhre kamke. Phagatlaba khulai sing adude magazine ba M16 rifle ama magazine ba 9mm pistol ama SBBL gun ahum local med cell launcher ama local med bomb manga 36 high explosive hand grenade mari kapa yariba nomai padu kuntragani thoi insas rifle ge magazine ahum amate atai polam kharagani haide nakal amaromda Chandel district ke Molcham police station konba Jaupi gi Chaljang khulda ke Khutlai kaya parum phagat pangamle haide Farabu khulai sing adude AK-56 assault rifle ama magazine manga single bore rifle tara charger yauba baufeng radio set manga amate 12mm God's shotgun ani Amaromda Manipur police na Imphal East district ke Porampat police station na konba Wakhalching area da ke Khutlai kaya barum phagat pangamle Farabu khulai sing adude .32 pistol ade 12 bore pump action SBBL gun ama double barrel gun ama single barrel gun ama 36 hand grenade manga hand grenade detonator ahum lethal cell ama 2-inch mortar high explosive bomb ane tube launcher manga .32 pistol gi magazine ani kapa yariba nomai madu round marifutarok barrel cartridge kun 7.62 mm ge kapthu khraba nomai madu gi tokning mapan amade jacket amasong boot yauba military ge firol kayani haide